biasa ya nyantai. Habis di mana mana mah? Iya, kan orang kecamatan. Biar kenal. Dia nu kalengitan bae batu ali mana teh? Ngopi? Besok orang teh nyen KTP. Kita kali itu kecamatan. Nanya sih orang teh mau bikin apa Pak? Bikin KTP orang teh. Harus isi dulu biodata. Ya, atuh. Lengkap. Tulis orang teh nama, alamat, tanggal lahir. Tanggal orang teh pas jenis kelamin digambar ke orang. Digambar? Bobogaan gitu. Aku ya atuh sudah salah. Mana-mana lagi atuh. Da orang teh apa tuh? Langsung gambar anjing mah kanyaran kana. Atuh kasih lieur mana. Jadi mana-mana lagi ditulis atuh. Lain digambar Kudu namanya. geus lah daripada lieur. Mana harus sosis? Udah gue. Itu lieur tuh dah. Geus isukan mau bareng di urang bener geus. Kurang tisu. Da arapa urang gitu. Lieur coba sih mana lieur aslina. Di gambar sakali.